Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntana sekhaya u-like i-video bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphise i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke i-video siyifakayo. Ngena njengamanje i-Orlando Pirates isimemezele-ke ukuthi-ke abadlali-ke ababili okuPaseka Magoga kanjalo-ke noThabiso Monyane abaseyona ingxenye yeqembu. Lokhu ngikuposte lapha-ke kwi-official page yabo-ke yaka-Facebook. Impela-ke siyabonga insizweni ngegalelo-ke nje lazo ezilibambile eqenjini. KuThabiso Monyane kuke kwavela-ke usuku lanamhlanje ukuthi-ke ngathi-ke ufunwa-ke yona i-Kaizer Chiefs njengamanje-ke ukwi-free agent. Singakulindela ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs imsayine kungekudala. Paseka Magoga asazi ukuthi ubhekephi, naye ngenzeka ukuthi-ke uya kuyona i-Kaizer Chiefs-ke. Yona update engiyiphethe-ke njengamanje, like i-video usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe akuhlangabezane kwe-video elandelayo, nisale kahle.